Obi akwa baba OB4G TV the name still remain obofo ba akope ene da fofra awade de maya katrema da abodwema emoja edi afrisane obi beka se ene de obofo kuntunkunu akase a pamieni na yeni abre entina ye mamia kokoro no mani abre ohun se ewiase na ye se fade ani die sie no fa ani die ma no ye wasembe wo ha opese wo ka kire panyini a ye ntina bedwam enka ena abetina bedwam kura aka ye wo sedia ye sika no ye wo sedia ye sika asem no nya asem bia na se bi obie wano ana wo ka ye nana otikoko so nana ebomi mu esre ekasa wakura se manofoma facheme ye nua baako Odike ebe meki otransis bi ewo Oyerepa TV ema na no epai ensem na wo kan ye no ankoyi nana esre se eboyi mu se adwobreo na afutuo kakra mede ema yenua yenua panyini Odike ene se edu mire bi na se mo amunya privilege amutimi ben nana no se asem bi chire madwene a enka ne papa mu no ka wasenka mo pin wo fie na panyini nkomo madini wo kukuam enye nsem nyina ne betena bedwam eka empanifo wo afutuo bi se asem bi wo ha ye kan mfikyire nanso modie ene social media no obi use social media no anyhow aya koduru se ene even the sitting president ni mpanifo dignities akese no ene enkokoa ne nkura nketenkete timi betena social media no mo cassette ya wo mo just because social media no ayefo enka asem na nka wo pese wo kan nka wo fa ne kwan so kan a nka mpanifo betie na sopem but the channel na wo de kan refer mpanifo ye nananum a wo makode da mpanifo akonya baabi no na mo de ne din refer sebi mo fa anidie e ma de anidie se no otikokko so ahenie ne nya ahenie ketwa ye di ho agoro ebi mo de ba duration ne kɔ be ne de ne de ye dada ahenie a gise the next generation enso asa beto aso enti du level bi a yemfa asante animu ntwitwi fom momma yenye very very cautious because se wo de panyini a odi wanim edi ne din ni nanim ekofoma ebedu merebi no wo pɛ no ama na ya ade ama wa na afei wa ma ne din ne kofom adenti ne nkura ya ba ye ya ma sebi social media no ya ma ya no atra ya ninton ye ninton ye kasa sebi ye ndwene nko se asem na ye ka no ebetimi the implications fufuro bi aba kalamse aba oman mu which are edi Asanteman eye nokre no doubt but this is not how you speak o kasa no hunu come on me da bia me kasa se mo amanya that privilege ne se mutimi ko nana animu ni kodin komo no enka mo ka asema nye social media so na wasam beka sebi enka nchia kura ya nchia nana ewo radio so ye shira no ne nchia no nana ye shirawo nanso ne no enam se nimdie na bebre ye nim ninti ye betena ne ye chia no enka nya ni di mewra ho modie moma yenko ne yenkotie asema yenua Odike eka ya me di ne ho ya okakra mom yenko ne yenkotie asem bi wo ha wo ka no woni baabi anka opesa obobokosi galamse ameboa Ghana as a whole enya Asanteman nko a galamse is not helping the nation nya Asanteman nko a and the sebi o ka ye wo measures de to a galamse ni betimi aye a ye nya ho nsunsanso ye wo measures sa amena no sebi mutu amena na makata so kama said the beya assassin besa rejuvenating itself back but e bi wo ha omutu a no mu di sensu eno de enya obi anu a all campaign against all campaign for that say enye galam say no mwayen bet say wo betna mom yenko tie enua no asem na okan no otikokko so menhia mo nti asem ene me message na ho na eko nana mutie ni sa osari ma prempem eja yensa se ne kwaye wona nanoma o betu mu jae o man no
yen should be intact me ka Asanteman ko Asanteman de yen nya ye bomba ko na ye de ohene ba ko ato ano na ti de wa mo ye hwe ha pa ma yen should ni akwa ye ne ye bibia free and say nana ti say ya me e to ne safra wa e de na ko ka kire se wo sa de me patcho me yo wa asase mu ya se no akoso oze kurat me patcho o de tie me allow me just give me 1 minute of your time me be mo washi nya botre kurat I fear the oze we a penny asama me come it's a petition nya botre me patcho allow me I will allow you but listen to me please your excellency listen to me oze yo I'm getting up me Odike nya botre your excellency nya botre oze fikasi mu de wo ya penny chem wo tia mamre you know entinu fikasi mu de ya address you straight that sir na penny bi ka chem ze na mental radio because me chi Otumfour there because ishira na yes nya mi ishira man ye nchen wo radio so entinu enyamira metro wuni Modi so you know what your mamre time to us entinu ya ne wonya ya me nwanwa ye pass environment na ye wono nana se ni nyina say ye nya baby ye be wu yentimi nsom when the last tree dies the last man dies and official ye ho no prema obi am galam se o ni territory papa free mo ye si o yin no politician static to galam se official I know me so revolving at the and manso and I know manso de nra kra me ko be atwo of fast house e di nipa be gu bosome frɛ ho are you sure yes about TV so nyina anti info yeah subjects yes so mo eti aseda pa ne sɛ mo be ja o manama ye ne atwo man mu ye hura man sa Otiko so menhiafo de tia de mo fra no pe ni say officer yin nko aka say me importem me mpene e me nya galamse e ya djuma be si so wuye mo tetema ni wuye amasa abo awura officer e ni enkrim Otumfour amayin na ahwase o e tia de amoya Asanteman tie ye wuye akwanya na mo ne amanofo kasa na mo yi mo frim ba la de mo hwemu bi kayen kodu ba bia ya dure Arewo asase ba kwa Nyankopon de ma he etina na mo penso de mo de yeni mama ni pa ya mo bossa yen sase ni enfudi nyina sai yare pa isana ani na so for adisa ya diska mo pero mo pe dia ya de enti wi ase pa enti benvoa ya de awura hye mu ti de mo yeni woni gratitude ki as I say no na sha se man sori a me se me stage demonstration ti amo se munyi mu biaka de akoso kan ko me boss Asanteman me buru choboy me boss Asanteman me buru choboy ama ye nyina ya temu so ntemskoko because hu samo ka ho ya ka ya ka munya hore munya platform no ye kwa manofo so it's not true and me catch them me shamu ni mu bi nya botre mo mla bonten na mo me che de jamu ni mu bi se o here pa mo da ya no na obi finka no be say nso no okọ obi finka no be tu okọ agu no okọ obi finka no be say bank no okọ awurade Nyankopon to ma be pa dia be free mu eti mo nri ya ho kakra kra se mo te kokọ so a yate ba kokọ no nko ntimi ntra so wuri ni pa le te kokọ no so ne akọrọ me se anche mo be timi nka me ba organize choboy sama no for kwa na wo mo ne bone a me shaka so mpre na me share issue statement say wo hina me chow say obi aba wasa so be garam se bi no obedi hwe listen nansen ya krura cocaine university what you kan oh masa ana mo be no matu and I was after K university eti mi hu ne say oba o metu futo de guyani no ashen okasa no wo hodi nyinara ya da so say yes nana Asanteman de na me dia man no ebi me kan hu bi mo o mo ba ne sare leti o eti mo be say na ko ba ku fu anwu nyanti o ya ku po hu e mo bo sagana e bo ni bi kura na empenfo a o mo unrespect kroma no mo fa ni dia ma kroma no mo nya hihye ya kroma mo beto e no o ya ku po free show na be boy mu bia ye dwen Ghana ho na dia Asanteman akro no
ya ni echichire me asem na nka yenua Odike kan no enka okan wo empani kasemu a ene ohun se ye wani die ene ye wo mpanifo ene ye wo ba bi e kan asem ene ye wo ba bi e si entoma hata enka asem no nko kan ye because ye hwe de galamse eye o man Ghana na ebi ye galamse na ebi ye ni ye o ye akata amena no so kama ebi so sense ase no koko bitimi tutu koko gu na o de ye galamse FM station bedia ma mi di mi nua bema Odike a obepe president edi eya oni se odi Asanteman eni matwitwi from because was say wote sebi na mesere kasa be de manu twitwi for was say wote kokoso a wonye nko na ate kokoso enye nko na ate na che say ase or challenge the authority of Nana, which is wrong. Sebi opa futu a yenyina yetufu ni bi ba opa futu na pese otu panyini bi fo a ye wonsem bi wa ye ka kire panyina otie ye wonsem bi wa wo ka onte de bia OB4G HTV de bia me hamasa asem wezu se opese otu panyini fo a enya tebidie enye kasa twitwire so ye ne sa empanifo no omuntie kaninyansa kasem nana yesraw sese o man baby e boboko no empanifo yesra mama munan enye ntentia wo ne bi won kakra maye na galamse no ya dienya na ukasa obi ben na be galamse nkofo mo kan galamse won asem aka what is say ahemfofo mpanifo bi asore se ye baba be kwatina na se ne be wa asem aka omunye sa because ye nananum nyina adwene oman ne welfare but ebinum so di oman na bro oman ni be ye a eye mpanifo nanso na ye youth na ya ba no say ya ma yani atra yani nton enti ye kasa on the social media platform na eye threaten atemdidie ne sabi kasafi ene kasa kire mpanifo enke emfere senka de raw ayini nyina Asanteman nyina ewura ye den betenet radio so nanka sabi ye be kansema enwose ye ka sabi mumie mfa ni die ma die ni die sem mumyemfo bom mpanifo na oman Ghana be yi agise de ni die mpanifo oman Ghana be yi agise de ni die mpanifo na me wie susu a mpanifo no masra kasa sika de ye e kan in general the nation Ghana in general ye mpanifo politicians asofo leaders in general me sre oman ni be yi a ayemwa enime bi wo ne etuchiwa emnananom panyufo your excellency your eminence asofo kukudam panyufo amwo oman mu miemfa ye nansi fom na ye mani nyeye because they say no when it come to politics they say they are time ye ntimi oman Ghana no say asini trase bedie nananum panyufo ani abre enyina anye galamse asem no be kan no but the angle of within the name sebi empanifo kasa bi wo ye ntini nka no radio so anase ye platform so o kasa ansem no e wo radio so which is wrong. Asanteman nyina ewura ti o kasa with dignity respect but o kasa to say with age mate ade na wi ase adui ade no man Ghana say youth ni yadrei ade no man Ghana now no youth no yes sorry ye rebellions against our elders ade na adrei say maka the last time me see social media any TV ni niam it's high time me dey cautious ebegu ho kasa bi wo ho a mo ka ne ho ntia hwe ye nua ba ma Odike o kasa no the presenter of Oyerepa FM wayade pa o directing no mani hu se oti se nana yesrebo odin ni din kura ye ntia no radio so ye hira no enti asem bi wo na pesa o ka ma ayi na ma like who how be cancel o directing no but wentie asema na ga pesa o be ka no na nka ya asempa da bua Ghana nyina enso onwo ba bia pion akodu because ye wa asembu wa betima ka kire panyini
panyini bra ubetima sa kan ni me se bra ni nyina e bra kro na ho nanso bra ba ko ya atendidie na bra ba ko ye bugu ye tone a de kasa kire mpanifo no me pa cho me nsa aka bedidi bra bedidi hwe de tone no enti mpanifo nya kasa na obeka mfiri wanum no o tone no kura na o de be kasa no sometimes etimi ye atendidie mom ye mfa ni die ma de ni die se wo mo na meka akosi sen ye wia na ya manyofo mpanifo a ye de kukurumoti ato aba yi mo se mo be ma oman mo ba no campaign mo kan twi be mo banya akonwa ne tena so ana mo ka brofo akese and choose and this and that na oman Ghana si apeni yesrem wake up rise up and raise the nation Ghana. Ghana needs you people to raise the name, the image of Ghana. Because Ghana, and then you rubber be a mu oman Ghana. Mutu kwan. Ye nyina ye kokoko baby. Yetimi tu kwan ko other country bi no bi aka chense. Wo ye Ghana ni o kasa anya o se mo de. Ayesa ma ye din Ghana first na dey afraid the peaceful nation. Oman na wo wiase nyina na Ghana na the most peaceful nation. But neno ye musa say is Ghana a peaceful nation? Ya ma social media ni didi ya adwene. Ye kasa basa. Mesere mo mama ye ni na ho na ye wurade asem bia koka na apese o kan asem a munyini mfirim mumfa ni die ma no ade bi kire wadwene na wo pese o kan enye platform so enye social media YouTube nketen na manya no eno so na mo ba betena ba address mpanifo wo so abeka na say ni say no Odike with the due respect we a political ambitious person o pese o ye panyini ubedru bebre ni ato abama as president ubeba beba sebi otikoko so na so na oba ho a nti asem a wo kan kire no ube so se wani beji se obeko sometimes no ye ya de bia mumie hunu se kasa no ye ma honte nyame hyiram se me kasa so no man kasa ni ye a mesre me bunkotodwe me ya akoda menim nyansa nti kasa ne bi wo ha amamre kasa na anto yi a epanifo momfa nche nyame hyira obi a ohwe OB4GHTV maka mesi social media no ebi di jimi ena ebi di ye nyansa nema OB4GHTV a Christian dominated channel ye no wa Asanteman mu ama anidie ene anitini na ahwe mpanimfo ekukudam na ahwe ye wo buo ema mpanimfo nti ye ade bia ye no nyansa kwan na meka ade atu enipa nyinafo mo de mumye nkotie maame panyini a wawo ba masabi ne ba edru time obetima awu na tie nkwase asem sabi nyansa sema enkwase sema okeka mo de mumye nko na yentie Malinda asema oka ocha akese obedi me matam si edi me ma na edi me ma na ire mema omo twafa mo hema no obezo nzo obi twafa ahwena no mo hema no say anam twati me twafa sa wo manete kwa se bo ahya wo wonte sa obaje na de so wo ba ahya wo wonte ye mo de mo mienko ne enko tie maame panyini anene afi ankasa abre nko de nyansa sembe hyenkora de tirim enam se sebi social media mu ayefo ama agimifo ni bia dooso nti sebi omumfa nyansa sem ma na misuma ye mana omo ba no enkura no mo de mo mienti asema maame panyini Malinda maame panyina wani afi last time wo ba buru nua enyina wo social media no so mo mienti nsemhu na wo ka ni wo mo dia sabi sala nka mema nka mu ni atenka si ye ni nkula mte se me meya nanka nya me ni kula nanka mema mu ni atenka ya nkula mu honam guo mu bogo angola jesa chira se obi ga ni wa to any my body na ye ni wo mu no na ka wani egodi wo mo kura ma me fo mrewa maame fo mpanimfo dia motifie dudu kwa mofiri mu kunu achi kwa me egodi dimo efisa mo se mo kunu kwa tensole efisa mo se mo kunu timi ni mo maame fo mpanimfo mo kunu na fofo na dimo
Mami fo bed for money atenkan ka mo jaja awade so mu kunu mo jaja mo so mo te hu su pa cha kwotenti. Awade a mo tete hu cap ni ho silver ni ho eso so mo su twa adwajo se awade ma wale ni nyina de entia. Ani mo nyam na pa na hamu de. Ani mo nyam na mo pa na hamu de. Na nkola anketo awe mo. Nkola anketo mo nya mo 30 so. Uncle get to the early 20s. Uncle me tata me mai. Na nya ho da ketwa. Uncle grade ye ni wo mu o. Mu ma me fon pani kro pen ma me fon pet for ye di mu. Mu ji mu kunu mu ji mo na bofo kunu nom. Mo na fofo boyfriends di mu. Ma me fon pani for mo na fofo boyfriends di mu. Ma me fon pani for ye ko di mu. Na mo be ka wadime na nkola geto awe mu mama yemfansi ya na mabisa se nti o man Ghana ye ma omo be nti o ma bra bo be kose ye man keto ye omo free afa ni awo om 3 months 4 months 5 months e be ye mpanimfo yi bi no mte se ma Linda mo na yi mu hwe sebi minka sebi kura jimi sema oye eka edie sebi enemu nsem ewo social media te sebi eya ade tete no na nka ye dem ade enka asem we nka abeti no wo panyini bi ano no na nka abeka se entansi betie mu se enwo se ene die na asi ene afia so asnega ne mpanifo na abinum abema ne mpanifo ni bi abetena social media ene nsem a enwo se ye kana bonten no ye de ye fan just because of view dunya view ni wie na wanyini abo akokora ma adwene aba utirim no ye refer sa video ya ade na abeka ye bebusa se die pa na abaye man o man Ghana o se mebetena social media na mdi atem na meka se ma adagya mu nsem mebetena Ghana na me de me be se o man no de o be ka no ye mai es nyansa kasa mra kasem yensua kasa se social media no nye for view ni epo eye for opinion adwene na da utirim yenhu usu ne oban obu o kasa no wahunu se nyansa ni nitirim obie na no no se nipa we wonim nyansa sabi obeka nemu asem public enti obi free other country no na obi kirem se Ghana need share ba ene ka kire ne se ono stati se ode me offer me ma no 14 ni ma no kura de o manyini enti go betu di bafo se onya sabi adwamansem ana se adwamanbo no ma me ne ka kire ne ma ne se o manyire o mhonye just because of you ma Linda I'm very disappointed, very highly disappointed in your speech. Oya ma me panyine wani afi na nse obi be kaseti ya o ma na o buru nua se nua no wa ne benyam because niema na wo ye no the same thing be ya ma obi akaseti ya o ma ne ehwese nka abeka se me ma ne nte saa ana se yi ba otimi be post o ma ne videos a o mo dan o mo ho e de o ma dagya o mo atade e hye o mo nyina o ma fum nyina de da bontene ye musa se is this the generation na ye pan ye wia ye se o man Ghana nyeye o man Ghana nkoyie mo man no me na ebegu o man no so because adwaman ne nsemhunu na youth ne ye akure didi panyina tem akure kasete ya panyina se ani die eni hobio aden sebi se panyina ya ade bi ne nkoyie a wo kwan se usimika utimika kire wadwene banya tem didi kasem udidi panyina tem se opeso de tunufu a onfa opese utu panyinfo a enya atem didie ti da bia me kasa twiri Jonas me penasem pa nanso ni speech of addressing people no wrong approach method no they approach nipa no wrong to omofo in a way bia omo behunu se fire comparison mam daddy mpanifo amo Ghana mo ba ma no ne behwe niema hwe glass nko a wo hwe ni se ye niema pa na wo ho enti ya mo ba ho a mo hunu de brofo ne ye na na anti mu meye bi but utimi bi wa no ka kire president minister ne mpanifo atitru Jimmy Kwasia na obisa ho se wo so kwotena ho na obi ka bi kire wa ebeye ode mo mayema ye kasa ho nte na nyame nhira ye mo mi mfa ni die America sem
ma Linda my highly disappointed because we your bad time mo na mo the nation Ghana ekuta mo a mo betimi atete maya no nketenkete no na nko mo ahwe mo asua ye mo se mo so se e de na nkura na omu nyini o behwe mo so asua enema pa ben na mo aye a e behwe mo so asua nti nwaman kasa ne kasa fin kasa twitwiri atemdidie ene kasa tantan no eno no mo behwe asua na sabi yesra mo oh my Ghana me the two youth no fo social media no mama adwene mfiri ho ensemmunu ne nkofo de toto ho no obi ba na de adwaman abeto ohu se de oba ato abeto so ho na akohwe bet ye de Yesu to wa mo mpe ye de oba atoto so amopɛ ye de Yesu to wa mo mpe enso mu pempuntuo se ye de to ene ye mpuntuo di a ene ye mo nkɔ na mo emɔ mo adagya na mo hwɛ so oh my Ghana be ye ya yedi nimdie ena chichire man nanso yeko social media na yengosu nimdie sabi yekosu ejimie yedi nimdie na chichire o man be yeko social media no so yenkohwe niema edi nimdie be man yekosu niema edi jimie ebe man enti Ghana da bia meka se ye enkrofo ye import goods from abroad ba na export stupidities to them. Momehwe man Ghana ye na oman ye a wo se mo man hu hia Ghana man ye yere ade wo se aduru me ne wo so se ebeye bia to aso ti de ya to aso ni se ye bebobo ye hu adagya wo social media ye ana de ya to aso ni se ye bedidi mpanyifo atem na ana de ya to aso ni se mpanyifo no so de positions bi be hihye mo nsam na mo be fa asade akoma mo ma wa brochire ama mo ma ho atoto mo na oman na si apani ana omi anwini o debi me enko haso aha ene de baby a me kɔ no point by point ene ya futu amde ma ono apayi Hobson Adoye oya MPP for gurus nti me bisa se papa nti de oyere eye o social media no hwa na sabi oya gospel musician Empress Gifty udin ye daw so no Empress nti Empress nema na oye na me de mama se me baba be kasa etie obi a eye futu ade pa na enipa hwe Empress Gifty asua mo de mumi nkotie nema a oye muntie no audio no na me wie a makade ya mesembesa meka oh my God Mrs. Adoy, you must pressure, more pocket set, more as you feel, stomach flat, crack. Body cat. Makuma summer. Papa boy. Mrs. Adoy, Mrs. Adoy. You must pressure, more pocket set, more as you feel, stomach flat, crack. Montie gospel musician no Empress Gifty me bisa say gospel no waja abana and I say nyom no bo just because of money because ade a wo ye no ade a nyankopon kura ni nso no na wo ye no you are doing body shaming wo kira mo hu say mo body na nyame bɔ ma mo no mo mpe de mo ankasa mo pe na me na abetena so panyini yire o nti na me bisa say o panyini Hobson Adoye enti wo yire de o ye ohunu ana ye won panifo bi we look up to you say ye behwe eniema pe wo mu ne nkura na mo ba no masua wo yire abetena social media na ado o say boldin e o social media no ni ebusa se panyini die na wo so wa ya afa ho ene ebo adoye na so wo hwe ene sabi wani age but busa ho se what portray ene ma ben wo portray to the youth no mo ba no sabi empanifo mo ya de mo yire no mo ya de bi na nko yesu a mo ntu o mo fo na o man Ghana ebeye ya wonso me nipa afenzu so niema bi wa president at price no so no petrol yete so a ubense drivers no omo de omo nte so yetum ma no matum
mo de blame ne ma president da bia na ne ma boye de se yete ne ma so a mesere mo se mpe so man gan na ye ya yete so am so mo nti so bi yete so a petrol ni yete so anam so mo te lorry fare no so bi mo se oman ni nye yie nanso mo na mo se oman no yete petrol no so ne ye hwese fuel no petrol ye fa ne say lorry fare no so mo bete so still price na no ana mo je nti mo na mo se man na se president na man and I see another question to you. Self to a mama na mahye moto no. Mon kan hu say eto na mahye na eto de na efe. Eye den so hunsun sanso e be ban later no eso. Mumuza mo say da bia na mbenya hu sika e dia fly kwa abroad akoye de wose mo ye mpane a wose mo wo enema mbaye no. Ebedu mire bi no be bo abrewa. Yes, ebedu mire bi no be bo abrewa. Saa time no na wontimi nkonkonko pane na oso ye no na wontimi nkonko hyehyɛ saa sesira miso se de hyehyɛ moto no adenti ne nyame aboni pedua no wabɔ fefefe wo se no de mempe mesi sane ma de ahyehyɛ meto mesi sane ma de ahyehyɛ meto meye aden ede akura ne agi no wiase emaye monto mo bo ne mema ya na ebepem Mode as I say and penifo e respect wo mu nyina da ne nkora sabi abetra social media hwe gospel musician na ye respect wo hwe abetra social media na sabi gu huani masai na wo de wo to anyway yi nam ntimi hunu se wo kotena so dem a wo to nyamenyom na ya wo to for money na se wo to for there aden stomach flat kakra eto kakra na se wo to na to ent na o ye nyamenyom no ye fancy ye asamba kwa na so me discuss emu e me de esa me se ni aye papa prophet Ojaba ono so de asem bia ba beto se asofofo ne sori na ye keka ana yenye sticker edumre bi asofo mo ana na mpe problem mam hu Ojaba so aba kasa na obekasa wo se wono de ontna se ema obi monetize sebi de ebuko via doma honwani no ono de obebo no ho ban on tina se amien ko bo no be pe bodyguard am na de na chi because on we honhum ne ma onya physical enti mumientie de asem na prophet Ojaba kan me de me na ya adwene 100% se wan fastika ma se ensore ma no munsu anyanza na muhunu se de sticker ma se fata o ka ho na be bo ho ban a enya bodyguard honhum ne ma enya physical enti mumientie asem a Ojaba so kan me boa ipa chawo Yesu ne ka se wondi owu obesori yo ono ne de ye bose owu a obesori na meme de no menyi ni se nkomhye ato ba bia sese ganafo ebe chi me hweme anaso omkumi se Christ amesori ye family man ye wusunsun bambo ye wo honamani nti sa wodi awugidi se wo faith enti ni nti sa wodi awugidi se wo faith enti yankopon pe ene bo ho ban a ene nansen o car brake no disconnected o da men tu punu ni eya da ne nyina ti wo memu na police fo ebo ye nyina ya ho ban o sofo kura ka ho na me de wo hu se bi de machi a o se almost two pulu eya hantan eya hoya anase beyi ene wenya fashi wutiri na yensu nyansa ya wo hona mani bambo wo ho e wo sunsumo so de nanse yente woni yehunu se asori bi akronfa ko ba ewura ho akwajeje wo bag no mobile phones e ba cho mo koye na nko mo security se se de me ma sori ho me a me wo security company I pretty wo man for some years now I register nti omo ba ye no na saa mi company fo ni bi eye adwuma wo ha nka akronfo ni betimi akoto ahya asori ma no so no mo bompa you Yesu no ne na suafo na mo na Peter na se kan hye no me pa cho on fansense na nka idu be bi o ka che se monton mo japade na mo fan koton krante onim de na wo ka Yesu asuafo na na edu o machi no odi na chi no omu ni na chi so omu si ne nyoma no ena sunsumu fam no so omu nya powerful nsene Christ enti anya de so mo bompa ye ma no enye tawawo emu no mu di na chi for no an physical protection. Yo, wagwan, beautiful. Wagwan ampa, wagwan.
prophet ojaba na aka na asem no na wa biebie nipa adwene mu wa ha ama wa hunu se wo kwa asore a emfanse wa adwene se sofo betima bo ho ban sofo nye nyame a obetima bo ho ban sofo ye huhumu niema wanya physicality enti e wise stick at the man se ko na fa ko tare o ka ho na ka na nhwe ho a sticker no entimi mo ka na ho ban se opa oti break na de sticker ne tare ho a ka na be hwe ase ono sofo no kura o body deliverance etutu ahonfi every nipadua mu no o kwa ohia bodyguard dia wise ya ma eya ese asofofo no ya enyame panyin kai obi beka se ene de asembe na osofo panyin ojaba kan me de me nyame anim ne kure ne me de ka me ne ya adwene me de me ne ya adwene de jam se me ne ya adwene ne se ama yehunu asofofo na atron semaya na makeka kire asofofo ni bi no ensore mani bi no excitement wo se mo ensore mani hunu se ensofofo no mo nyanyame mo ye nyame nsi anamu bet mo nyanyame enema bo bankonwa akese na ese mo aso dem na mo tetetete so eno de ka enya wrong sofo wate akonwa akese ma enya wrong bet mo ma ensore mani hunu se sebi yo kese bi wo enti wo sofo no kura obetimi awu bibia betima to enti omumfo omukra no omure ni na nhyɛ omu sofo oja ba asem no be kan no ni bia de pa no wode abeto wosa no o ma wa wo hwɛ na hu se omfa wani nto no so se onam ho no bibia ntimi nsi o kyerɛ ma hu se opia bonte obi betima bɔ ne se kan na obi betima bɔ na ba ma na wu wode Kofi Adoma wani na example se on tena ma mo mabo ne se Kofi Adoma wani because Yesu ene na suafo ne na mo se mo tonton mo ho niema na mo mfa nkototo sekan so se bi o ma mfa nkodwa banche ahobambo na bia Yesu won na suafo no wo na ye bechi no Peter atwe sekan I don't know I think say Peter o twe sekan na hyew otwa obi foforo aso nkofo na farasifo ne bi na no bechi no otwa na so wieye no okatire ne se Peter faseka ne hye ba bi ehye wa anga nje se Peter to seka ne to twene na che seka no at that time no na omuhia bibi am de be ohu ba se ne mpanifo ni bi e kire se wo ho a bo wo so ho ban wo ho a protect yourself e metra won kan se makoje sticker e de abeto me dem nti am protected enti me da me ntumi prum wa kan kire wa kan nyansasem emetena nkanche se me was sticker ta me car ho enti engine tie ne fuck me up enti me de sticker ne ta me nko de car na nhwe ase obeye mistake envanse wadwudum o yare malaria bi how obekwa akote ahaban anasa obekọ hospital ko treat ho was majestic bi are enti me ho beto me no treat yourself because asofofo ne yare a omko hospital Ghana ne abuse Christianity enti na ama na ba bedu sabire enka yempanifo asofofo no mo kire ya me ehunu se nyame hia dem won egosua nyame adwene ya ngosua miracles wasi shira ne wona onante afadifo tenabia onkotena afadifo ye ka se afadifo tenabia che se ba bia akohwifo tena no onkotena obi onante wo makwan so na oye o mapede oye awurade apede eno ena wanya nhira ensuemu se ehun se niam ba ne ye no social media ebetena social media edi mpanifo atem ye cassette mpanifo yewe wose ade nyankopon hwe free ye hu wose miracle bia ni wa eche se odibonye ni asachira that is the miracle wa ye hwe betene no miracle ye hwe no aso dem so for den sabe kan obi no omuna hwe no awo ne nan eno nko ana enim se miracle se kowense ni besisa na adwen se wagya kowensa sem no agya no afa Kristo a miracle nti mumma ye nimre nyamesem tie than miracle na ye na so dem and they are to the extent and this was the miracles ni nyina ye church service no kwa na miracle because ya hunu say enya asofofo no photo church members na ya ama asofofo na hunu say de mo pen kwaje asem tie bio now no mo pen miracles enti no an ya be ya ama president akosi cathedral mu usu mususu o ma adwuma mo ya asore enti asore ya no be ya ama ya excellency cathedral no usi nkrade enu ya kosi sunyan
we are no akobo aseso akosi because ye hunu say ene no ye pa asori nti ye be kwa asori sima ye da. Last but not the least, I na me di twa to hwe wadam faye. Hwe wadam fo faye. Hwe wadam fo faye. Ye nua ba akode afutuo bi beto na enyina ka makoma mum ye ntie de oka. Dan fo nya de ma ne huni ntu ya. O su nyansa. Me enya madam fo anka mai bi wo kromo asikani. E kamen kam ne yire ne me. Kam su mi kono no. Ka ba na akwa anka me tetwaza akwa. But Adam Funti. Yako Kepos Festival. Ena. Me man sam ne wa we no on chere de owi a on chere mfa. Adam Funti obi awu. Adam Funti obi abrabo asai. Adam Funti obi ankonani. Adam Funti obi ayekowensani. Adam Funti obi abrabo aye basa. Hwe wadam fofom ye. Adamfo a ofa ade a woko anim kura no wɔtwe osa twemfiri no adamfo a wono no ompe okanko da bi ope ohwe ase twemfiri ho de adamfo timi ye no adamfo bone etese bonsam hweye wo na fofam ofa adamfo ahwe adamfo a ode improvement beba obra bom enya adamfo ode depreciation beba obra bom adamfo a uni wo obeka wachi sem bone no hwe firi ho na enamfofo amankofo bebre di the prison enamfofo amankofo bebre si apene enamfofo amankofo bebre abrabo aye basa hwe onamfofo mi yi and dem di beja mono no me din de Obofo. God bless you and stay blessed. The name still remain Obofo Bakope. Bye bye.